ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ଯଦି ଲେଖିଲା ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ନେଇଛି ଦେଖିବା କ'ଣ ହେଉଛି ଖାଲି ତାର କେତେ କାମ କରୁଛି କେଉଁଠି ତ ଏଠିକି ତ ଯାଇନି ସେ ମେଡ଼ିକାଲ ତାଗାଗାଡ଼ି ନେଇଯାନ୍ତାନି ତମେ କାମକୁ ଯାଆନ୍ତା ନମ୍ବର କରିଦେଇଥା ସେଇଠି ରୁହନ୍ତା ମୁଁ ଏଇଠି ପଳାନ୍ତି ବସରେ ଦେଖେଇକି ଫେର ଆଣି ଗାଡ଼ିରେ ଛାଡ଼ିଦିଏ ତମେ ଖାଲି ବେକାର କାହିଁକି ରହିବ ଗାଡ଼ିରେ କାମ ବନ୍ଦ କରି ଦେଖେଇ ଦିଅନ୍ତା ନମ୍ବର କରିକି ପଳେଇ ଦେଖେଇକି ଗାଡ଼ି ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତାନି କିଛି ଜାଣିଛି ବେକାର ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ ପଚାରିବେ କାଲିକି रविवार बासुची से मैडम ना से मैडम रविवार बासुची हाँ सिंहपुर पुटानु सकाळु जीव जीव बसर किए आसी रही तमें कहीं जीव पागला नंबर करदेव सिंहपुर जाजपुर नंबर करदे मुझे बस पड़े जो सी थी नहीं जीव गाड़ी देखे दे आनी छाड़दे आम पलैसु बस सी तर आस दुकान सिंहपुर देखे ना जाजपुर देखे पचारे सी कह जाजपुर सुविधा सिंहपुर सुविधा आम जानते ना मेडिकल तो दिन जाना जाजपुर दूर ना सिंहपुर ना सिंहपुर पाख सिंहपुर 10 किलोमीटर जाजपुर टाउन 40 किलोमीटर ना मुझे बाट पचारे पचारे कहीदब से मेडिकल विषय भद्रक भद्रक ना कौन मुझे जानी नहीं पड़े मेडिकल जी विश्वास नहीं देने कफ जमी जाए कि नहीं कफ झड़ा कि कफ जमी जी पूरा कथा क्षीर पीनी से कदली गुड़ा खाइनि कफ जमी दुनिया फास्ट हाय फ्रेंड्स सकाल सकाल नमस्कार सकाल सकाल छात उपर आम भात रोषे है कहीं गैस सॉरी गैस कम अच्छी भात हेनी उठा चुली छात उपर रखीचु देखु से खाई काम को जीवा सकाल सकाल शीतल भी लगुच शीत लगे चुली पाखरे निया अरे बस को बढ़िया लगे देखते आपण मान देखा ये दो चुली चुली हाथ हांडी बसी आठी शुखुआ पोड़ा जीव गरम गरम भात को शुखुआ पोड़ा भारी मजा लगे शुखुआ पोड़ा जीव आमर है शुखुआ पोड़ा जीव गुगुटे खैनी आन रखी सफा कर टाण बैगन पड़ना तो टाण तो पकई हम खाइए ना रान दे था पूरा टाण काठ
କପଡ଼ାଟା ଦିଏ ପାଣି ଗୋଟେ ବୋତଲ ଆଣିବୁଲ ଛୁଟିଆଟେ ପାଣି ବୋତଲ ଗୋଟେ ଛୁଟିଆଟା ପାଣି ବୋତଲ ଗୋଟେ ଛୁଟିଆଟେ ଆଣେ ଧୂଆଁ ତ କରୁଛୁ ଆଉ କାଠ ଏଇ କାଠଟା ଏଠି ପଡ଼ି ଧୁଆ ହଉଛି ଶୁଖୁଆ ପକେଇଲୁ ଶୁଖୁଆ ପକେଇଲୁ ସକାଳ ଚାରିଆଡ଼େ ପୁରା ବାସନା ହବ ସେ ଏଇଠି ସେକି ହେଇ ଭଲ ଥଣ୍ଡା ପଡ଼ିଗଲା ଏକାଥର ଶୀତ ଫୁଟିଗଲା କମ୍ ନା ଅଛି ଯେ ପଇଲାନି ଖାଲି ଟିକେ ପଇଲାଣି ଶୀତ ହେଇ ପଡ଼ିଗଲା ଏଇ ଶୁକ ଦେବ ଗଲେ ଚୁଲିକି ଏଇସବୁ ବାସ୍ ଇଏ ମାନେ ସକାଳେ କିଏ ସେଆଡ଼େ ଦେଲାଣି ତତେ ଏମିତି ଥଣ୍ଡା ଶୀତ ଅଛି ସେମାନେ ମୁଁ ଏଇ ଜାମାଟା ଏଇଟା ପିନ୍ଧେକି ତାପରେ ଜାକିଲା ପଇଲାନି ଶୀତ ଅଛି ଫୁଲ ଦେଇକି ବୁଲିକି ଶୋଇବ ମୁଁ ଶୁଣୁଛୁ ମୋ ନେକ୍ସଟ କାଞ୍ଚି ଆଇଲା କେମିତି ବାପା ବଇଛନ୍ତି ମମତା ଶୁଖୁଆ ବୁଡୁଛି ଭିଡିଓ କର ମୁଁ ଆଡୁ ବୁଲା ନା ତମାରୁ ବୁଲେଇଛି ନା ସେଇ ଆଡୁ ବୁଲା ଏଇ ଦେଖ ଆଣ୍ଟି ବସି ଛେକି ହଉଛନ୍ତି ମାମି ଶୁଖୁଆ ପୋଡୁଛି ଆପଣ ଏଠି ବଇଛନ୍ତି ଏଇ ଆଣ୍ଟି ଦେଖ ମାମି ଶୁଖୁଆ ପୋଡୁଛି ଏଇ ରଖିକି ଏଇଠି ଏଇ ଶୁଖୁଆ ଝୁଲା ହେଇ ଦେଖିଛ ଖା ସତ ଆମ ସାତ ସବୁ ଯିବା ଆସିବା କରନ୍ତି ଅରେ ତୁ ଟ୍ୟୁବଲ୍ ପାଖରେ ନିଆଯାଉଛ ନା ଟ୍ୟୁବଲ୍ ପାଖରେ ଏଇଠି ମୋ ମମି ବଇଛି ବାପା ବଇଛି ଆଣ୍ଟି ବଇଛନ୍ତି ମମି ଶୁଖୁଆ ପଡୁଛି ଆଣ୍ଟି ବସି ସେକି ହଉଛନ୍ତି ମୁଁ ବି ଛେକି ହଉଛି ଥଣ୍ଡା ମୁଁ ଛେକି ହଉଛି ଆସିକି ଛେକି ହଉନା ତମ ଆଡି କରିଛି ମମି କ'ଣ କରୁଛି ତୁ ଏକୁ କାହିଁକି ଗଲୁ ଦେଖୁନୁ ମମି ଶୁଖୁଆ ପୁଛି ବାପା ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏଇ ଆଣ୍ଟି ଛେକି ହଉଛନ୍ତି ବସିକି ଭାତ ନା ପାଣି ବି ପାଣି ଗରମ କରିକି ଗାଧି ଖାଇ ଗୁରୁବାରେ ମୁଁ ତ ଖାଇ ଭାତ କ'ଣ ପାଣି ଦିଅ 7:15 ହବ ତା ଫୋନ୍ ହବନି କାହିଁ ଉଠେଇଲାନି କौन करे किसी देखता नहीं ता फोन हो रहा थी ना कोई जाओ फोन नंबर टाणी का ठीक है जो भी काम करो फोन नंबर मु काई गने से मु काई मानी से मालिक नंबर आपको जे नंबर फिर फोन करी काम को भबई कोन ये को नंबर जाओ से नंबर है मालिक का पुओ नंबर आनी का
ରଖିଦେବ କିଛି ତାର କାମ ହେଲା ତାର ହବନା ଯିବି ନା ବାସ ଯିବ ସେ ଫୋନ୍ କର ବାଟ ଭାଇ ଫୋନ୍ କଲେ ଦେବନି ତାକୁ ପଚାରିବୁନି ଭଲରେ ମନ ଇଚ୍ଛା ପଳେଇବୁ କହିବୁ ମୋତେ ପଚାରିକି ଯାଇଥିଲୁ କାଲଠାରୁ ରହିଛେ ବାଟକୁ ଯାଉଛ ସିଆଡ଼େ ପ୍ରଶାସନ କାମ ହବ କି ନାହିଁ ସେଠୁ ବାଟ ମନା କରିଛି ନମ୍ବର ଆଣିକି ସେଠି ଫୋନ୍ କରି ବୁଝିକି ରଖିନା ଇଏ ଫୋନ୍ କରେ ଫୋନ୍ କରି ସାଙ୍ଗେ ଫୋନ୍ କରିଦେଲି ମୁଁ ଯିବ ସେତେବେଳେ ବୁଝିବ କାଗଜ ନମ୍ବର ଆଣିବ ଏତେ ବୁଝିଲ ବସିଲ ସେଇଆରେ ବାଟ ଦେଖିବା କି କାମ ନ ହବ ଯଦି ବଜିର କାମ ଦିନେ ନମ୍ବରଟା ଦେଲି ମୁଁ ଫୋନ୍ କରିବି ଯିବି ନାହିଁ କାଲି ସେଇ ଏଇଟା କିଛି କରିବନି ଯିବ ଏତେ ଘଣ୍ଟେ ବସିବ ଦିଟା ନାଇଥିଲେ ତୁ ଗୋଟେ ନାଇଁ ମୁଁ ନାଇଁ ଆଣିବା ପଇସା देखो मकान सब लुका है मालिक घर देखियो मुड़ रखी देख मालिक घर घर गुड़ा नहीं रही चिकेन दुकान और सब दुकान सब पाखे कौन गैस दुकान गैस दुकान चिकेन दुकान टिकट दुकान चिकेन दुकान मालिक घंटे घंटे सब बिक्री कर घर बड़ा नहीं गई मंदिर मंदिर से जाऊँ गाड़ी छात बाहर रखी देखो पूरा ऊंचा टायर देखो ये मोर पकई सब बस पता पैसा बुझे यहाँ आम छात बोलुचु घर पछ बोलिक देखा देखु मो छात देखा देखते आंटी आम छात खेलना बच्चे क्या झूला खच पड़े चामच मामचे कौन मोर आउडी भी अच्छी हाँ टावर पूरा ऊंचा टावर जानती उठी गले देख तो चिकेन माछ दला कौन
ଭଜା ଏଇଟା ଚିକେନ ଏଇଟା ମାଛ ତା ଦଳା ହେଇଛି ସେଟା ଏଇଟା ଭଜା ସେଟା ମାଛ ଚିକେନ ଭାତ ମାନଙ୍କର ଦୁଇଟା ଅଛି ଭିଡ଼ିଓ ଅଛି ବୋଲି ଆମେ ମାଛ ଆଣିକି